Hello guys, welcome back to another video. Tu ni part na hi zogam si tu channel la involve ki tu hi le. Oil pai ke ho ti sa na zal zong a hi na ba na thil pha. Chu mong mong ta ba nga. Cookie Student Organization ha phong KSO unit na ku na ta bang thil pha na to na. Loi pau kasu bi pa thang bu sang ama hi thil dam lo hin hospital series ta om hin tu masang tu hin pati nu si jang jang kang kran nama ho KSO unit hin ama bil na le vet na le ya mobil aloi gu chang kal su ni ji chun he chi video ga solo di cha pam ka sa ji a chu ke man lo chong cha he jong le thil pha na to na me thai nun saki sum atu zo zo chu pati na sunga ringa lu pe hi banga chu mi hau ta alak tu pati zo sa na me thai nu sum tu zo chu di ten a banga chu tu noi le pai tu ko KSO unit ka theng ang pang sum ho loi pau le na ho khanen koi chu koi ham KSO unit na secretary president ka hong bi ho he no min lam kai pu nang nen se nang tu hai portfolio ip tu em ha phong policy portfolio KSO president na policy na okay bro ke pa mi ma he za om ta lam kai KSO ha phong policy unit na president pu lai ta hin abana bro nang la okay ke pa mo mo jing ya lam kai za om ta du bo cheng ho hong za na chung wa pa thi nin mang som na tha than wang bu in tin nam pi jong nang ho za le hong ma cha long khang tu pe na ti aban le sister nang la finance oh ki pa me ma he bia he KSO ki pu thei lo ji sum bia chu thei lo ji ma hi ji abanin ga cha la pe ki na tin ma Mr. Bro nang la oh hi le za am ta lam kai cheng am ma he so dum ta hi abana kanu al loi pau hong vet pau thanggu sang so hin ke dinga kanu neo hin heo neo nang ki pa thu KSO ha from college unit ni hong vet nau chunga ki pa thu neo khat hi jong le an se thi Haflong college unit na kuna loi pau ahong vet nau chunga thilpi nom na kipa na thilpi neu cha ahin bolun pi hilong na ki hodinga lin ta hi zin tu hin vice president pun tuin thilpi na han nin tin kanu neu mai thang ro sang dam lu pa manu sa mongin tu chun hapong golf college KSO unit na ko ni thilpi na loi pau su bi pa ma zon college student khat member khat ina zalen ma hon thil thana to hin bo na chu atu ni ading hi chan chui tan ke ma ne in sum ka pheng nong ke long neo cha ki pa ka si no ni pa to KSO hi ta bang thil ki bu gun ho hi de na le lo pi mo mongin migen thi in sum an lang ni ho sa in sum hi jong le ito bang student organization ako na kipa na thilpi ay ngai tu na ho le ay lunggel ho ay ta mela ahung kila jing ho ber chumin zo in sung mi jing zong su pi le na bin pi thi bol pi thi ma thani bu bin zong la pat chung pa thi nin KSO haflong college unit ya zo si na bon sa chung wa mal son pi una tin na bon sa chung wa pat thi la mal son nam pung bu ta wa chang chu he zo kam si pi channel la and be zo si na bon chabin like subscribe share and what we do come